Malaila mahali e aho e hiki mo lele i Tonga ko toa fia ki taritani lele ki mo tono kia mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Kau whakataha Tongani mo kau taki i mamani, whakataha lahi kau taha mo uia mamani siniwa Suisalani ki hono toka ngai kina ngai pole o whi āmu ngai whanua whilawe i mo oi lelei. Ngā une kau tāki ngai whanua i Pasifiki ki whaihanga awe ki no wakai i ai pole o whi āmu ngai whanua i Pasifiki. Tupu me wesia whakamamani lahi ai lolo mi he tau i he haha ke lotono tō. Pea kamata a pongi ngā we taha makehe kau polisi ki ono whakapapau i ai malu moi hao pe he ke maumaulo tai whi au sipoti mo net pole ngahi ako anga kolisi i Tongatapu ni. O kuto i epe ngahi tala noa kehe na iange pe he eta wakai ki ngahi o ngongo me ngai whanua pe ngahi o ngongo eni me he malai o sipoti kai uma ai to o ngā oi ea. Ka koe wakai liwa eni ki he whakai ki ko au liliani polo tele. O kukau whakataha e kau minista mo ui me ngahi whanua, me he ngahi whanua me mipa eni e te au tupu i he kau taha mo ui a mamani, kau kia Tongani i hono toi wakai i mo tālanga i ha ngai whaunga, e toi lelei mo whakalakalaka ngiai hono tuka ngai kina, o e ngahi ka veinga o kune wesia pe hoko koe pole ki ngā ue whilawe i moe mo ui lelei ai kakai o ngahi whanua me mipa. O ku lorotonga lele ai ihe wikeni, ai whakataha lahi eni, ai kau taha mo ui a mamani siniwa Suisalani, o kau atu gei minista mo ui a Tongani, huakawa miliku. Pule lahi o poto ngā weto ta Reynolds o whanoa mo ni ihi whawhafonga mei he poto ngā we mo ui koe whakaiki moho piea o lie. Nei o ngona i he whakataha lahini e leo mo i tautapa mei Tongani o whawhafonga i e minista o poto ngā mo ui o kawa mei liku, aia na ane whamamawha i heni ai mahu inga ke tau mo ta tau e ngahi whingawe aki whamamai lahi e mo ui pe hegi hono whakaidhia e wā whingawe aki ma ngahi hoa ngā ue whawaha ampure anga. I hono tau i o ngahi pore ki he malu mo ui lelei aka kai o Tonga. Nei whamahino heni e hoa kawa mei liku ko e whakarahalaka e mo ui lelei whamamai lahi e malawa pe ia ki ola lelei. O ka whaihanga aue, mo hawhe wahe aki mo oni, tare whito ki he ngahi whanua i ki tuulawe angofua, ki he ngahi whakatamaki, kai pe whoki he whakalalahi ko i ngahi pore ki he mo ui lelei. O kau ki aipe mo i kai tā au, ai tuunga whaka-elektronika, i he ni whilawe i pe mo malu wha mo ui lelei. Aia ko e kanoloto be uho-honga ia o lea a Tongani he whatahani, na e nofo taha, ki he wahe tau, mo i ta tau, a hono whakahoko e ngahi whingawe aki mo invesi, whamamai lahi ke mo i lelei e ka kai oi whanua kawa ia Tonga. O tau kawe ia i be hua kawa mei liku, o ku i kai to tonu ia ke rie kina ha whanua, pe tuku pe ha whanua ia ke ne tau i tō taha pe a pore o ku whiangahanga i mo ia. Nā ne mea whoki o toi whamamawha e mahu inga, o i leu whaelektronika i hene whilawe i koe mo i lelei, he ne whakaamu ke toi whakalelei i ange, ai malu whaelektronika i to unga mo i lelei e kakai. Nei kau ki heni pe mohono whakaha atu e Tongani, ngahi ka venga mahu inga tō ki mua e wha. Ki hene ngāwe he seki toa mo ui i hene tū ke kaha u. O kau whoki ai hano whakalahi ai whingawe aki ki he mo ui lelei, whaelektronika. Malu i toko ni whakapaanga ki he ngahi ngāwe pe sistemi mo ui lelei, whakaivia te whito i ngāwe whakamo ui lelei, whakataha mo i kei whie mau pe ke whakahi ehi me ngahi mahaki i kai ke pipihi pe NCDs. Ro tonga ni i ngahi whakataha make, ro tonga i whakataha koe ni, na e mau whenga maari ai pehene hua ka mei riku pe mui ni kau mui wholau, whakataha pe mui ambassador Australia ki he mo ui whakamamain lahi, pe whoki he kau mau mawhai mo ui lelei Australia. O nā ware rea heni, i ngahi ka veinga o ku mahu inga ki he ongo whonua, taro te whito eni ki hono whamamawhai koe a Tongani, ai whe mau ke whai ha whengawe aki ki alu ke toi whakalalahi pe me ngahi wesia, o koko he tuunga mo ui lelei whakai ata mai. O tupu me he whaito o Tongatapu, pe he ngahi ngā ue whakaliliu mo ui ke whai. Ko e whakatahani o kune whamamawhai ai mahu inga ki whinga aki whaawhi mo tūroa ai ongo whonuani, mo hono kei whapapau i ai pe he ongo whonua ai mahu inga ke kei hoko atu e nau whinga aki i hono whalelei e sektoa mo ui lelei i Tongani.
Na e whakailonga I he pongponge aho ni I Nuku'alofa ni kamata ai whakataha hono hongo fulu ai waa ngā ue a lea pau whakawhitu ki he whakatau ake Pasifiki pe Pesa Plus ai ane sea I e pule lahi e poto ngā ue whakatau ake mo langa whakalakalaka whakaekonomika Tista Queen toi halamaka. Ko e whakaiki ke tala noa koe ake houani mo li tea Tongatapu. Ko whātahani o ku kaumai kia e ngai whawhawhonga mihi ngai whanua me mipa o Pesa Plus. Australia mo New Zealand ke whaiha whepōtala noa aki ki ngai whengaue aki, whewhakatau aki, whakalakalaka, pe mo ngai whengaue aki a lea pau, hoko I he malu o Pesa Plus. Ko whakatako ni o hoko atu ki auho. E konga ki mua o wikeni na e toi whakahoko ai mua whakataha ai ko miti patseti e Pesa Plus na e toi sea pe ai a Tonga. Aia na wakai ai e kau whakataha koe ni ki ngai li pōti whapaanga mo palani o polokalama whekau aki mo ngahi a lea pau. Na toi kau ki whakataha koe ni e whepōtara no aki ki whakalakalaka. Whakalakalaka mo whengau aki whakaekonomika ki he wanoa waono ki he wanoa wa tolu. Kai pehe ki he mela framework, aia koe hala whanonga ki no tataki mo fua ai ola o ngai polokalama ngā ue ai Pesa Plus I he ngahi whanua me mipa. Na hoko atai whaata koe ni ki no whakamooni o konga honoua o implementing arrangement na tala noa I he whakataha ai kau minister Pesa Plus na whakahoko I honiara he Novema o tau ko osi. Na whahoko e whakatūtuu o Malawai e tuku pā whakapaanga whakataha a Australia mo New Zealand, koe paanga Australia whiunga mo e tolutaha 0.4 miliona. Kia no toko nia mo poupou e ngai ngā ue ki whakalakalaka mo whengau aki whakaekonomika ki ngai whanua o Pasifiki I e tau e nima ka hoko. Lolo tonga e whakatako ni na pehe ai I he sea o whakataha Tista Queen tui halamaka. O ku mau inga au pito e whātaha koe ni ki Tonga I ene hoko koe tauhi a lea pau o Pesa Plus. Moe fōfua whanua ki whakamooni ki he a lea pau o Pesa Plus. Na toi pehepe e tui halamaka ku kei tuku pāpe a Tonga. Ke whapapau I oku hoko ato e tauhi o a lea pau ki ngahi lelei o ku mau inga ki ngai whanua me mipa kotoa pē o whakafou I hono whakahoko lelei mo whengaue aki. Mā ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri I tea Tongatapu. Kua ngā une kautaki e ngai whanua e Pasifiki o huki e tōtō ni ngā ue whingai aki e ni iloa koe Bilateral Declaration ke tokoni mo pōpō ki he ngā ue e whai ki he pōle whawhitu o whianga ngai mo e Pasifiki I he koloa lolo tupu me he whita ake o hoko I he haha ke lotoloto. Nā ea lelea hene kau ofisa maolunga mo mau mawhaini, ka ngai palani ki ngā ue, petali e whai ki ono tau I ake wesia, o hoko me he tau o hoko I he hahake lotoloto. Tau te whito I he wesia me he koloa lolo, o kau ki ngā ue ke whai hono wakai I, ai angai whakatūtuu e whai. Koe ngai whaunga pule I, moa ngai tokoni whakateknikale e whai ki ono whakahoko o ngā ue o ku palani mo whakatūtuu atu ki ai. Ko whakatū whoki e kautaki e kosli o whakawhitu e Pasifiki, hafo I wā ngā ue makehe, aia o ku nau tokanga taha pē ki ngai pole o ku hoko me e whetā aki o ku hoko. Aia o kau ki ai e nau wakai I ngai whakalakalaka o ku hoko, whakatātaha I ngai whale I whakateknikale I ngai tawhaako toa pē, pē ke nau o atua ngai whakamatala e tokoni ki ngai whaitutuuni e ngai whanua takitaha he Pasifiki. Kai kehe, koe ngāhi a lelea koe ni e tokoni lahia ki he kau minister e Pasifiki I e taimi te nau whengai ke whakahua toa ngai palani ngā ue whakawhituu ke tokoni ke no wakai I e pole o ku hoko I he koloa lolo ma ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Mā ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri I tea Tongatapu. I he amanaki koe ake kamata a pongipongi e whiahui sipoti a kapulu me netbolo whakakolisi ai whanau e ngai ako anga kolisi I Tongatapu ni, kua ngā unuai ai poto ngā awe polisi ke kamata e ni a pongipongi, e nau ngā awe taha makehe ke whakapapau I pe ai tuunga hao, malu melino mo mau luta ai whiahui kuni I he kamata koe a pongipongi.
I e whakamatala ko mandā pule ngai apitanga polisi Tongatapu hala toa tāuwha. Nā ne pehe koe tokanga, he koe taha eni i ngai whiohi anga whakatokolahi, pia e lahi angi ai me whi au hi ngai kolisi. Pea ko kei whie mau peke tau he mau luta e whi au hi i e wā o ngai kolisi o kunau kau atu ki e whi au hi akapulu mo netpolo. Tau whanau ako, pehe ki he ngai kolisi. Teu koe ni ke amanaki ke hoko atu e whioi whakako e tau wanoa wano. O koe tau amanaki le rei he teu e whioi whakapulu pe ngai spoti e tau koe ni. Pea koe tau kanga mawahe apu ngai polisi ki he hao pe moe malo. Tau whanau ako, kai ke ngatai, kai koe hoeki moe kakai e whonua, whakaloku fua. Kei tū mau pe apu ngai polisi i he tau mua ngā aue ke whawapau i oku malu pe hao. Kai ke ngā tape community, ka ua ngahi mea koe ni whaikea tā anoa, ka e malu mo ngahi api, pe kaupo pe mo whewhanonga aki. Koe uhi ko a pongpong e lailahi e whetukutuku holo, pau ke ngawe ake halapure anga, pe koe isi hui a mau i ngā upito, e tuku whai tala anoa ki ai. Kai ke ngā tai, ka ia ngahi e ria e whakatahanga kakai, pe koe ngahi mala e akapulu, ka ua ngahi mala e spoti kehe, toki lawe a tau ke iaho, ki he droa, pa pehe ki he ngahi mala e ngawe aki koe e ngahi korisi, e ngahi wheau i akapulu a pongpongi. O kukau ki he ni moe nau tokanga ki he malu e whewhanonga aki i he hala pure anga, o kau ki ai me ngai mea lele uta o kunau tokoni i ono whetuku holo e whanau ki ngai mala e wa inga akapulu. Aia o kutokanga lahi he ni e potu ngau e polisi, ko hui ke malu i e mo ui e whanau, te lia ha mo ui e mole. A koe tokanga mama he potu ngai polisi ia ki he ta whaako e ni, ko hui koe malu mo e hao e whewhanonga aki. Koe ke ngata o whangau e aki e heka e ngai pare, te lia na atohata, koe fu tokolahi koe a no uta ka pau koha mea le reuta. Koe hui o mahu inga pe ai whetoko ke hao pe malu, ke lava wa inga ko whai. Pe hao me he ngahi whatu tāma ki i he taim ko e hoko ai. Ka ku iai pe ai whetoko ke e punu awe, ke whapapau i pe ka ku wat pe kore ki he kau whakauri, pe pe ke kau tiuta, mo kau whaiako, hui ko ki mautolu te mautokanga i e whetukutuku holo koe ni e tau whanau. Mau inga pe ke whawapau i pe o tau Moimoi ke ngai whainohino ko ia ke whawapau i pe o malu pe hao e tau whanau, he whetukutuku koe ni ki he make he mia i koe ngahi api a ko whe mau pe ke whawapau o ku aurerei e tau whanau ki ai, koe hui teu koe ngahi wai ngā. Koe hui ku o mai e droa ai, pe koe ai taimi pau, ku pau ke tōri ki ai, ke kamata wai ngā ki ai. Koe hui tau whaamu ko toa pe ke o e po uria. Kai kehe, koe toka ngai e potu ngau e polisi, ke whakapapau i e malu e whanau, pea ke whakapapau i he ikai ha whaahinga tō onga, pe ha makuku, e hoko ke niwe si ai e lau maali e fie e au si poti, ai whanau ako. Mai ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ne ngongo whakalota whanua ia me le tio Tonga oloaki mai wā ki he hawani ki ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko mai a o kahili eni mo piea oli. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whalota whanua pē mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau i supura ki Pacific Manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me tawha i sipoti ai potu ngāu e i whenga e aki ua whakahoko. Malo mai tau kei whilonga ki koe wakai ni ki mala e o e sipoti. O koe kai kei whaantatane e kāptene te mi whewhine li ki tau tahawalu, ramona mate lau ke hopo atu e ni timi o whaani ari whisi, poro kalama anga mahene kau taha li ki whawhanua moe ena ala e la, pe koe Pacific Youth Championship. Rotonga e whamahasina e timi li ki tau tahawalu whawhanua e pake te whaiva, na e whahai he whanau tama e otu whane si ma, o ku whaawhia tene timi ki he toonga whawhia maari he teu o ku nau whakahoko.
I whamatala ma te lau, koe konga mahau inga kia te ia te teu koe ne kunau whangahoko, ko no whatahataha e te mi ke nau ngā ue whakataha mo o ngā taha, o langa I pia hala whakawakama kia au sia tau mua ko whoto o meihe kamata a ngā. Sai koe ongo koe nai lawa ke o mao e te koe ni ke ho ke tau I whisi o ku o ngai o pita ku ma te mau timi ko hinga ke lawa ke mau te whawhi ake me mau timi. E kamata koe whamasino na ke mau whaironga ke me mau timi. Koe alu pe taimi me whamasino ku mau whawhi ake pe lawa ke mau whewhangongo ake. Koe ko uongo e ku ma te mau timi na pe umahu inga ke mau taha pe ka lawa whainga e ngahi mea. Kai rotonga ni koe tau mua whawho itu e ka te ni ki ni te tākele leia e te mi ke wa inga I kuna I wholau ke whisi, pia mo mau ha whainga maarie, he koe ka hau ia o kunau nofo mo te tariki ai. Ke o lawa ke u o ikuna e tau mua koe na lau whako, ai koe o ikuna e timi whisi. Pia lawa ke o whako ngai wa inga lahi ko toa pe I whisi. I he taim te tau pene, ia e ngahi pore ne whianga hangai mo e whenga e kāpteni ke makopo se olunganga whawho I tui, he koe mea fua ia ke ne ikuna ia loto e whanau wa inga kada hari whito ki hono tataki e timi he wholauni. E whakaloto lahi e pia kāpteni pe me I he hakame brangers ki he muia ke mala eni ke oua e tuku lolo, kai teu mo ngāwe ke lahi, ke au sia e ngahi whenga ko ia o e hala whanonga. Koe ki whaloto lai ko lawa ke whako ke neonga po koe hae lolo e whamasino po koe hae lolo a ho whenga. Oa pe na sio ngai whenga kai lawa ke hoko atu pe he ai pe ne ngahi relei e ka au. Pe koe no pe sisi whai pe te lelei koe ngā kai lawa pe e ke aha ngai whilaulau e tai aonga. Whilau kotoa pe aonga pe ke te kita e taim kotoa pe. Kai ke he wholawa te whanau whiwhine e tau tahawalu e te mire ki whawhanua he haua e mahina kai tō, mo I taumu ai pe ke unuhi a taimuhani ihi I ngā he kalampu tāla ko ia mihi ena ala ila o teu, hange ko ia ko wasariwa wheleti mo nihi ke, ko nau tai maari e I he polo kalamata tau. Ko e mala e bia I sipoti. I he whetaki nima e komisoni whamawhola rea Tonga me Potungau e ngahi ngau e whalota whanua pe mia. Malawa I ke whamawhola te mala e sipoti mo e whiau I supora ki Pacific Manoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawa I sipoti a e Potungau e I whenga e aki ua whakahoko. Ko e wakainema e ni ki tu o ngao e a intuku mai me wa a wakaimatangi tonga I whamotu, whahoko atu e inoke le lenga. Malo e lau maare ho eki pa mwelele e tonga koto, tai reiping motoru ke tau whamatala ea, pa me wakaiko ke tau ngahi talanola lahi whatonga iangi hoko pe alo maari e ke koto e o tu tonga. Lele a pito ka ngahi whatongi ia, pe a te tau ki I whiau atu, pe moi mairi moko ko ia o ea tau te whito ki he taimi po uri. Pe ko imi satellite le vaino e ahoni, mai no pe tau whai whanonga mai ko e ahoni, ne lahi alo maari e pe kotoa e o tu tonga I he ahoni. Tuku anga ngahi whitu una e au whia I a ngahi taimi, ngahi whitu una e au whia ka ne lahi alo maari e pe ngahi wahai whanua I he ahoni. Ko hui pe ko toka ai alo maari e pe me he whatonga, o ne au mai ke o tau ngahi tō kui motu. Pa ko alo maari e ko ni, o kune teke mālohia ke haviri, o au ke haviri hako, tau te whito ki he potutahi whakatonga ko ia o te rikitonga pia mo te rikitoke lau, kau maa e potutahi whakatonga ko ia o Tongatapu pia mo e ua. Mā tō ngai hono tuku at ko ia e whakatokanga hako, mo e whare ko i ngai wakai ki potutahi ko ia o Tongatapu e ua te rikitonga pia mo te rikitoke lau. Pia koe aha koe ni maka hoko mai o ki toka pia e alo maari e, I ho tau ngahi wahai whanua, pe mo tau ngahi potahi, ne ki omi pe ha alo maari e ki he otu tonga, o au ki he whakaosinga ko ia au ike, kau whai tokanga ko hiko e alo tā maki o kune whau mo ngā unu mai pa mi he whakahi fō ki ho tau ngahi wahai whanua. Whafufua, koe kamataanga koe e wike kahau, e au mai alo tā maki ki he otu tonga, pe tene omi au whia, uho uha tō moto, malawa ke lololahi ngahi taimi, kau maha wiri hako, I he kamataanga ia o wike kahau. Ka koe whamtala e koe pa mihe pon o au ki he pongpong ko ia pongpongi huatokanga iangi te tau ki whea watu pa moe alo maari e. Hoko te bia e alo maari e ia ki he kongalahi o e o tu tonga. I kai ngata ai tawhi tonga langi i hangai whitu lahi haa pai pa pe whuki Tongatapu pia mo e ua. Hangi moko e ea pa mi he tonga mo tonga hake. Vai whanua ko ia
o yongo niwa malava ki ia i hangahi uhatu moto maa ape i hangahi fitu i nihi kai lahi peke alo maarie. Whatoanga i ange ai fua mawhana he poni, pe koe moko taha koe fua mawhana. Malava ke au ki he maulalo, tikiriso se taha ono ki Tongatapu pe mo eua. Pe malava peke au ki tikiriso se taha nima ki he vai whanua koe ia o eua. Pe mga tunga pe mairi moko ai ea, pe koe ntoi moko makehe ange me ngahi ere menit kehe. O hangi koe angi koe ai haviri pe meihe. Tonga pe mo tonga hake, angi iki, mo whiangi aki koe haviri pe pefu ke tawhitonga koe ia o elangi. Ka umaa ai toka koe ia alo maari i ho tau ngahi wahe whanua, mo tau ngahi potahi. Tokoni ia ki hono puke ai ea moko ke nofo i he funga koe ia o e whanua. Pa mga tunga miei, ai toi mairi moko makeheanga ia i he taimi po uri. Ai koe wahe whanua koe ia wawau e malawa ke au ke maulalo koe tikiri se taha hiva ua ki he otu haapai pe au ke tikiri se e wawha ki he ongo niwa. Koe haviri o wangi iki whiangi aki. O au ki mele tahe hongo fulu, pe mi he tonga, mo tonga hake, ki he kotoa pe o tu tonga, pe mi he pōnia ki a pongi. Ka koe whamatala koe ka pongi, e ki lahi alomari e pe a pongi, la a lelei a ngahi taimi, tuke hanga ngahi taimi, e au fia whakakonga e langi, ka e lahi alomari e pe o tu tonga ki a pongi. Ongo niwa, malawa peke a ngahi uhatu, moto mama i a ngahi whitu, ka e lahi peke alomari e whakatoke lau. Pa pefoki ki he tonga o tonga ki a pongi. Koe fua mawhana en, koe mawhana taha en, maalunga taha fua mawhana ki a pongi, e au ki he tikiri se ua fitu ki Tongatapu pe mo eua. Ua walu ki wawau pe mo haapai, pe au ki tikiri se tolu noa, ki he whakatoke lau ia, ki he ongo niwa. A koe taimi koe ia tahi, tau maari e tahi, to hongo fulu koe ke taha ua, i he tu apo e poni, pe mahatoka ia i he to hongo fulu koe ke he ono, i he pongi a pongi. La a pe moe mahina, hopo e la a i he osi ono koe pa me he fitu, pongi, pe a hopo e mahina, o sta tolu koe pa me taha ua, i he tu apo ia o e poni. Ka koe aho e nima koe ka hoko mai ki Nuku'alofa, ka mata ia pa me he tokonaki o au ki he pule lulu koe o ke kāu, mahino pe e lahi ki alo maari atu toinga koe o wikeni. Ka matanga ui kāu, malawa ki au fia, mo hangahi ua tu mato ki Nuku'alofa, i he kamatanga ui kāu, whakau ki alo maari atu, i he pule lulu koe ui kāu, pe koe konga lote ui kāu. Fua mawhana ki aho nima ka hoko mai, ia au ki tikiri e ua ono, ki he ua walo ki Nuku'alofa, pe a koe taungatanga peke aho ni, kai malo apito mumea mai, ka mumea. Ino ke ia mai tu unga oi ea, ka tau toi wakai nge peheni ki ngāhi ulu i a ngongo. Kau whakataha tongani mo kau taki i mamani, whakataha lahi kau taha mo ui a mamani, siniwa Suisalani, ki hono toka ngai kine ngai pōle o kwhi āmu ngai whanua whilawe i moi mo oi lelei. Ngā une kau taki ngai whanua i Pasifiki, ki whaiha ngāwe ki no wakai i ai pōle o kwhi āmu ngai whanua i Pasifiki, tupu me wesia whakamamani lahi ai lolo mi he tau i he haha ke loto. Pea kamata a pongi ngā taha makehe kau polisi ki ona whakapapau i ai malu moi hao, pe he ke maulu tai whiau hisi pōti mo ne pōle ngā hiako anga kolisi i Tongatapu ni. Mo e kakatai pe ia ngā hiongongo me le tio kai uma ai televisione to ngā ki e houani mo whakaamu, ne au taki kotoa atu ia ke nata whale kotoa kai malo i tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Looking at today's top stories, Tonga joins global health leaders at 79th World Health Assembly in Geneva to tackle health crisis. Pacific leaders coordinate response to regional energy crisis, and police launch special operation for inter-college rugby and netball competitions. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this news package. Now in local news. Tonga has used the 79th World Health Assembly in Geneva to reinforce its position as a strong advocate for equitable global health cooperation, while also strengthening ties with key international partners to address growing health and security challenges facing the Kingdom of Tonga. Delivering Tonga's national statement before the Assembly, Minister of Health and Public Enterprises,
Honorable Wakame Luku stressed that global health progress can only succeed through genuine shared responsibility, particularly for vulnerable small island nations confronting climate change, rising disease threats, and digital inequality. Tonga's message focused on the need for fairness in global health investment, arguing that no country should be left to face emerging health crises alone. The minister emphasized that digital transformation in healthcare must improve access for all people rather than deepen existing inequalities, while climate resilience must be built proactively before disasters strike. Tonga outlined 4 major priorities for the future of its health sector: expanding digital health cooperation, securing financing for climate-resilient health systems, strengthening and retaining the healthcare workforce through sustainable pathways, and reinforcing primary health care alongside prevention of non-communicable diseases in small island settings. The address also reaffirmed Tonga's commitment to contributing as an equal partner in international health efforts, sharing the kingdom's experience and perspective in shaping a healthier and more secure future. On the sidelines of the Assembly, Tonga's delegation held a high-level bilateral meeting with Australia's Ambassador for Global Health, Chris Cannon, alongside senior Australian health officials and representatives from Tonga's Ministry of Health. Discussions centered on several urgent priorities affecting Tonga's health sector, including the growing impact of drug use on mental health and rehabilitation services, cybersecurity concerns following a recent cyber attack on Tonga's health information system, and strengthening emergency preparedness through the National Action Plan for Health Security. The meeting highlighted the long-standing partnership between Tonga and Australia, with both sides expressing interest in expanding future cooperation to improve health outcomes across Tonga. The Kingdom of Tonga officially opened and chaired the 10th meeting of the PESA Plus Joint Committee today in Nuku'alofa, Leadea Taukapo, Teresium Moa. The 2-day regional meeting has brought together representatives from PESA Plus member countries, Australia and New Zealand, to discuss regional trade cooperation, development priorities, and the next phase of implementation under the PESA Plus agreement. The meeting will continue tomorrow. Tonga is also chairing the PESA Plus Budget Committee meeting being held earlier this week, where officials are reviewing financial reports and program planning for the agreement. Key discussions during the Joint Committee meeting include Development and Economic Cooperation Work Program for 2026 to 2030, alongside the Monitoring, Evaluation, Learning and Adaptation Framework, known as the MELA Framework, which will guide and measure the impact of PESA Plus programs across members' countries. The meeting follows the signing of the Phase 2 implementing arrangement during the previous PESA Plus Ministers' meeting held in Honiara in November 2025. The arrangement secured a joint funding commitment of 31.4 million Australian dollars from Australia and New Zealand to support development and economic cooperation initiatives throughout the Pacific region over the next 5 years. Chair of the Joint Committee and CEO for Tonga's Ministry of Trade and Economic Development, Testakoin Tuihalamaka, said the meeting is especially significant for Tonga as the depositary of the PESA Plus agreement and the country where the agreement was originally signed prior to ratification. She said Tonga remains committed to ensuring the agreement continues to deliver meaningful benefits for all member countries through effective implementation and regional cooperation. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Leadea Taukapo. Pacific Islands Forum leaders have invoked the Piketawa Declaration to support a coordinated regional response to the emerging energy crisis affecting the Pacific
A special session of the Forum Officials Committee was held on May 20th to help put the decision into action. A special session of the Forum Officials Committee was held on May 20 to help put the decision into action. The meeting was chaired by Palau official Simone Ubete. Senior officials discussed plans for a regional response mechanism to address the impact of the Middle East crisis, including its structure, governance arrangement, and technical support needed for implementation. The heads of the Council of Regional Organizations of the Pacific have also established a dedicated task force on the Middle East crisis. The task force will monitor development, coordinate technical advice across sectors, and provide analysis to support regional decision-making. The officials' meeting was held ahead of a special foreign ministers meeting later this week. Discussions from the session are expected to help inform ministers as they consider the proposed regional response mechanism. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. And the Tonga Police will begin a special operation tomorrow to maintain safety, security and public order during the inter-college rugby and netball competitions in Tongatapu. The operation begins as the rugby competition for male students is scheduled to start tomorrow. The rugby competition for male students from high schools is set to begin tomorrow morning, while Tonga Police will also commence a special operation aimed at ensuring the safety, security, peace and smooth running of both the rugby and netball competitions for schools in Tongatapu. With the inter-college rugby and netball competitions expected to begin tomorrow, Tonga Police have confirmed that special preparations and operations will start in the morning to ensure the safety, security, peace and overall order of the tournament. Commander of the Tongatapu Police Division's Tongataufa said the event remains a major gathering involving large numbers of students and supporters from various colleges, making it important to maintain order throughout the rugby and netball competitions. He said police are also paying close attention to road safety, including the movement of trucks and vehicles transporting students to the sports ground. Police are placing significant focus on this area to help protect students' lives and prevent any possible accident or loss of life. Police also stressed the importance of ensuring the safety of students and preventing any acts of violence or misconduct that could disrupt the positive spirit and enjoyment of the school sports competition. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Pierre Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The captain of the under-18 women's rugby team, Ramona Matilau, says Tonga's under-18 women's rugby league side is building strongly towards next month's Youth Pacific Championship in Fiji. Speaking to Radio and Television Tonga Sports during a training at Dewfiver Sports Stadium, the Liahona High School students said preparations are progressing well as the team works towards peak fitness and combinations ahead of the tournament. Matilau acknowledged the challenges of bringing together players from different backgrounds and personalities, but said she has focused on adapting and helping unite the squad both on and off the field. The Hagami Broncos player said one of her goals is for the team to perform well in Fiji and potentially attract the attention of NRL clubs. She encouraged her teammates to remain committed to training and follow the pathway created by players such as Vasaliva Feletti, who is currently with the West Tigers in Australia. Matilau also urged young athletes across Tonga to continue developing their talents and use sport as an opportunity for future success.
That was the latest sports news. Now taking a look at the latest weather update from the Whaamotu Weather Forecasting Centre with Inokilelenga. Good evening and welcome to Evening Weather Update. With our main stories for tonight, fine weather is expected for most part of Tonga, or for all of Tonga for the next 24 hours. A great condition for any outdoors activities, and also cool overnight temperature expected for tonight up until tomorrow morning. Taking a look at the satellite imagery, you can clearly see that it was fine weather for most part of Tonga today. Clear skies over most places except Vava'o. They experienced cloudy periods, but mostly dry. Fine weather over most part of Tonga today. This is due to a ridge of high pressure that lies over our areas, and this high pressure pushing in fresh to strong southeasterly wind, specifically for the southern waters of Tongatapu, Eua, and also the southern waters of Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Therefore, a strong wind warning, small craft advisory remains in force for Tongatapu, Eua, Teleki Tonga, and Teleki Tokelau coastal waters. For the next 5 days, this ridge of high pressure will still be in our areas, bringing in cool southeasterly winds for most part of Tonga, and also fine weather for the rest of this week. But we are also expecting a trough of low pressure that will be developed and approach from the west into our areas, and we're expecting this trough to reach our areas by the start of next week with cloudy, occasional rain, possible heavy falls, and also risk of thunderstorm, possible strong wind for the start of next week. And the forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting fine for tonight, clear skies, cool southeasterly winds for most part of Tonga, except the newest few showers are expected over the areas. But cool southeasterly wind will prevail over most part of Tonga tonight. Here's the minimum for tonight. Please note of the minimum temperature will be dropped down to 16 degrees Celsius for Tongatapu and Eua, 19 for Vava'o, 22 for Ha'apai, and up to 24 for the newest. Wind will be light and variable from the southeast, reaching up to 10 knots for all of Tonga for tonight up until tomorrow morning. And the forecast for tomorrow, fine weather again for tomorrow, clear skies apart from cloudy periods, but will be mainly fine tomorrow for all of Tonga. And here's the maximum temperature, 27 for Tongatapu and Eua, 28 Ha'apai and Vava'o, up to 30 degrees Celsius for the newest. Tide prediction. High tide will be at 10 minutes to 12 p.m. midnight tonight, and low tide will be at 10 minutes to 6 a.m. early tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 6 minutes past 7 a.m. tomorrow morning. Moonrise will be at 13 minutes past 12 a.m. after midnight tonight. Wrapping up the 5 days outlook for Nuku'alofa, starting by Saturday up until Wednesday next week, will be fine for the rest of this week, and for the start of next week, cloudy with showers of rain are expected for Nuku'alofa, and also fine for Nuku'alofa by Wednesday next week. And here's the maximum temperature, 26 to 28 for the next 5 days. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoke and the team for the latest weather update. And that wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Tonga joins global health leaders at 79th World Health Assembly in Geneva to tackle health crisis. Pacific leaders coordinate response to regional energy crisis, and police launch special operation for inter-college rugby and netball competitions. That's a news package for tonight. Now from myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Good evening.